Mu Rwanda Leta yakajije ingamba zo kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge nyuma y'uko byagaragaye ko byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko ibinyobwa bizwi nk'ibyuma bitakaye bifatwa nk'ibisanzwe kuko byangije ubuzima bw'abaturage benshi, bityo Leta ikaba itazihanganira ababikora cyangwa ababicuruza. Yasobanuye ko hari abakoraga inzoga bakoresheje ibyangombwa byemewe ariko nyuma bagatangira gukora ibinyobwa bitandukanye n'ibyo bemerewe. Hari n'abavangaga etanolo n'ibindi bikoresho bishobora guteza uburozi birimo merase, itabi, urusenda, amatafari, ifumbire mvaruganda n'ibindi bakabigurisha nk'inzoga zisanzwe. Mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturage, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyafunze inganda umunani zari zisanzwe zikora ibi binyobwa. Muri zo harimo Ingufu Gin Limited, NBG Limited, Skydrop Industry Limited, Africana Buffalo Limited, Nopa Company Limited, Roots Investment Group Limited, Rugari Agro Processing Company na Zonguru Industrial Liability Company Limited. Rwanda FDA yanategetse ko ibinyobwa byose byakorwaga n'izi nganda bihita bikurwa ku isoko. Muri ibyo harimo ibinyobwa byo mu bwoko bwa rikeri bikunze kwitwa ibyuma nka Senero Honey Based Liquor hamwe na Gin, Vodka, Waragi, Ramu n'ibindi binyobwa bisembuye. Abacuruzi n'ababikwirakwiza basabwe kubikusanya bakabikura ku isoko mu gihe abaturage basabwe guhagarika kubinywa. Ni mu gihe kandi inzego z'ubugenzacyaha zikomeje gukurikirana ababigizemo uruhare. Izi ngamba zije nyuma y'uko imibare ya Minisitiri y'ubuzima igaragaje ko mu mezi 6 ya mbere ya 2026 abantu barenga 40 bapfuye bazize ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, mu gihe abarenga 100 bagize ibibazo bikomeye by'ubuzima, bamwe muri bo bahuma burundu. Leta ivuga ko gukaza ubugenzuzi no gukuriza inzoga ku isoko ari imwe mu ngamba zo kurinda ubuzima bw'abanyarwanda.